Awusoke sesihlangana ke kuhlelo ngisakhumbala njani mangani mami uzindana zonke lokho ngalesi sikhathi siyalibingelela singapha koBulawayo sise-CNC Studios lapha ke ugcwele khona bonke uPronela amantombazana ajayivayo kabuhlungu lapho Amanda ubungane la ukhona phana emshinini kade engineer tu nguDodo uDJ Dodo DJ mkhulu siyabonga Dodo siphambaniso ncube ngawunjani lapho khona lesikhathi namhlanje ngibingelela siphambaniso uthi ke ngomnyaka ka1997 ngasuka ngilibhekiseke eSouth Africa ngihamba malombolombo ngaze ngafika ke emsakazi ngafika khona ngagcina sengithola ukuba nguGarden Boy emakitchen lapho engasebenza khona oyuveli bese bahlo amagama hayi kade sesibevuthukile ngasebenza ke kwesikhathi eside kwasukubuya ke enye intombi layo eyivela ke ekhaya yasebenza ke lapha sebenzela ke umlungu uMrs Cronia angazi pronounce Cronia umkhronje umkhronia sazi kuthe sisebenza kanjalo sacina siba leqhinga lokubana ke sirobhe ke umadam sithathe yonke into esichaye phansi sibele ekhaya ngoba babela ama business abo kodwa besihola ke lapha ngaleso sikhathi ayiningi kabi le mali sasikhola ke ama 300 rands yayimali eningi kakhulu ngaleso sikhathi so thengelinye ilanga saplana ngoba lo mama vele ngase ngizilalela la ibizo lakhe ke wayivelela la komashuka uthiwa nguChipho so into enzakalayo ke emsakazi ke sabuya lapha ebusuku sangenela ke umlungu ngoba ke ubus wayevele ehambile ethwe eCape Town safika lapha nasamshaya sathi imali ingaphi wayikhipha ke imali esefeni yayingange 10,000 rands yayimala inkalakatha ke samchaya ke uChipho wathi umuntu lo singamchiye phila uzakhuluma uDidi sabona kubona ngcono simbophe siyenzana uzibophele samlengisa wafa kanjalo ke umlungu simbone ekhabinyawo eraga saphuma ke sathatha ke impahla kwabe kuflathela wethu ngabareka la uChipho ngazi ngahlala ke kwenye indawo thokusempumalanga lapho ke impilo yabanzima khona lo Chipho semphilela impilo yakibo khona ke sivukelwa ngezinye izinto ongazakuzibona segula salandelwa ke ngamapolisa agcina ke sidobhile lapha sabotshwa ke ngangena ejele ngihlale 25 years phakathi ke umsakazi so mina ngangikwazi ukudala ngisesekhaya manje ngithe ngibona lapha ku Facebook ngakubona futhi siyabonga ngohlelo sengaphuma kodwa uChipho washona ingane yami ke bathi semaswini ngikwazi ukuthi ngaphi ngicela ke ungitshele ke enye izingoma ezazikhathaza sasuka sagida ngazo mhla siqeda ke ukulala ke lo mlungu hawu ya uthi kuchele ke ingoma yakho ke le eka Mafokate ingoma Disporo yakho ke wena siphambaniso ncube Come rough neck into trainer. Good boy requisition. Hey, Sporo. Well, I give my gang. Hey, Sporo. Hey, Sporo. Hey, Sporo. Say Sporo. Just tell him Sporo. Hey, Sporo. Just leave them. Hey, Sporo. Better tell him Sporo. Hey, Sporo. I'm a gent say a fundaman. 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 Hey, Sporo. Just tell him Sporo. I'm a gent say a fundaman. Just live there, not trying to make a living. I'm a gent say a fundaman. Just live there, not trying to make a living. Why you putting that? Just live there, not trying to make a living. I'm a gent. Just live there, not trying to make a living. I'm a chance. London, Clovers, Dubsy, Denny, Soda, Tube, Shawel extension, 5, 4, 3, 2, 1. I'm a chance, I find them. I'm a chance. I find it. Just live there, not trying to make a living. Just live there, not trying to make a living. Why you put with the bun? Just live there, not trying to make a living. I'm a chance, I find them. Just live there, not trying to make a living. Why you putting
bonna. Amachanza ya panda manna. Ata umafokate lapha ke utshala mnandi ngoma sithi ke Westboro sichala ke usiphambanisa uncube siphambanisa uncube ukuthi South Africa sabhalanga kodwa ke uthi ke ayi wawusawona ngaleso sikhathi ke mfowethu la libulala ke umfazi womlungu kodwa bazoshaya 25 years phakathi ke jele eSouth Africa bathabile Mponzi. Indaba yami ke inje kanje chisa okwamanje sengine 45 years. Ngithe ngikhula benhlala lo baba lo mama lapha nguyedwa ke umntwana kumama wami ubaba la labantwana labanye abantu. So kuthe kunjalo ke umama wasuka ke wanyamalala angikwazi ukuthi wasuka waya ngaphi wantshiya ngimncane ngihlala lo baba ufunda primary school. Kuthe kunjalo ke ubaba waqalisa ukubana esithi kuyagodola kumele ngilale embhedeni munye laye. So ubaba ngahamba ngoba udade wami ngangilala khona ubaba waseqalisa ukuthi ke abe ngifaka into njengabo ungcoba amafutha emzimbeni esithi kwenza ukuthi nxa ngilale emnandi. Ubaba wagcina ke ese ngani yagada phezulu wami wathi kuzama ukuthi ngikhule ngibe intombazana ehlakaniphileyo. Waqasa ungilala ke ubaba 10 years 11 12 13 ngagcina ke mina wami ukukhula uba ngingena isikhathi ngangena nge11 years njalo abantu embuza ukuthi ndaba amavela khona nakhula u-anti wabuya udade wabo kababa ngamtshela ke indawo leyo ukuthi kwenzakalani. U-anti wakhala inyembezi wathi ngingatshela umuntu lento uzokhuluma lo baba awulanto ezakalayo. Lo anti omdala wabuya wambuza same thing ngabatshela ngahlala ke khonapho kunjalo angazi bebemesaba ubaba bebenga kwakuthi wazama ukumvikela. Ngakhula ke umsazi ngaze ngaqeda ke form 4 ubaba ezenzela amathanda kimi. Ngithe kwenilanga ke ngitshela ukuthi ke ngani ke kulento nyakhwehlela nyahlanza landani. Ubaba wanthatha wangisa komnye udokotela obulawayo. Udokotela wakhona ke ngabona ngiyakhipha ngabona isisu ngoba ngagcwala igazi. Wathenga lo muntu kodwa kamtshela ukuthi umiswe mbani. Wayekhuluma esithi ngifuna umntana amabuyele esikolo abafana sebengenzele izimanga ngazithulela ke wakhipha ke leso sisu. Ngahlala ngasolzinye ngapho andi bengamfuni ngaze ngasengile 20 years ukuphuma kwami ke mbaleka size South Africa lapho engafika ngahlala khona ngicela ngithathwa ngomunye ubhoti. Impilo yami yabanzima lo wayengitshaya ngikucina sengizibe ngami ngilibele lendlela ke chisa plaza kokuthengisa umzimba ngise South Africa nganatha utshwala kwaze kwathi linkonzo omunye umfundisi wathatha wangijumayeza sengumzalwane waphendukayo udaba lami lobuhlungu ngiyabonga esibanda yibo bathabile Mponzi. Ubaba sowashona sorry man kambe ivuka ithini emntwaneni wakho sebela nxa sokuthi unathe isihlahla banqa linathe isihlahla ivuka ithini usemntwaneni wakho ubuhlungu lo ungasayedika imbuzi njengalabantu abadika imbuzi lamadonki kumbe uyekheja manje akusenani ngoba siwahamba asingeze ukuthole futhi sikubuza ukuthi kade kuyini khona kumntana ukwenzelana umntana wakho igazi lakho Nkosi yami. Hawule singana hayi sisi qina kulanto ongayenza ngicela ingoma kaOluhle Tifukama unamathe. I think itholile kaOluhle ingoma ke mnandi Yarumiso Eromanyelo ehamba ke lapha eChelo Cunes Oluhle shana umzulu wami uyacula ododola bongani la usesithi hayi mzulu kathina siyakufuna
Sanimani khona le England ingoma vela ke oluhle khona le ngase UK ingoma sithi Fukama unamathe besichaleke bathabele emponzi kwenzakala sehlakalo ke sibi kakhulu esizwe sokuhlungu bakethi line labantwana libagcinisa bomalume obhuti obabomdala obani bahlobo please let me talk to children into engibona kobulala lapha iyesabe iabuse ekhona iyesabe and abantu bakwazi ukuthi vele you deal with the system into yaphuma discharge la kuleli lizwe la bolile kumele vele abantu liphakame likhangele kids which are being abused sexually achaya kakhulu ntsha abantwana abaningi bayisaba because bakwazi ukuthi nobody will believe them, especially on the side of the state. There's a girl at 13-year-old who was gang raped in Popom. Case is gone. So long I told you what is happening in this country. So kumele simintole sikhulumeni nokuzwayo sichingenini sibanengi ngoba ilizwi lomuntu oyedwa alisisi lutho. Ugcina wena uyitarget ngozama ulungisa isizwe. We are fixing the country but ugcina uyitarget. Uzama to stop social injustice enzakala ebantwini ordinary people who can't defend themselves. But hey, well, wazathini? You are not God. You've got no power. So isikhathi ubukela ukhale wethu ukhale busuku. Cry. Abantu abazokethela isikhathi banoba ngo3 zakubona. Because of such things eyabe ngizibonile. Sizibuhlungu. Ngikhale ngize ngikhuleke ngibizwe wakithi ngithi kathi what is happening? Senzeni kanti abantu bakithi bahawula kanga endakulungi ungazi ukuthi abantu sicela ukuthi incedise abantu lapha. Abantu don't believe in inch of what you're saying. Crime, ehamba, drugs, you name it, everything. So uthatha santando ngabantu. Hlobo zami. Khangelani ihlobo zami. Ngibona ukuthi konke kuhamba kuhle kubo ngoba hayi
mangakuhle. Joel Moyo kunjani? Ngiyakubingelela hlana uhlelo ngisakhumbula ke namhlanje. uJoel ubhalwa ngabe Joel sizabona ukuthi ngathi. Ngiyakubingelela ke Chisa kunjani eZimbabwe? Hayi mina ngiphilile mfowethu ke. Ngibhala ngodaba lwami lapha okwana ke isihlalo senzala kimi umnyaka 2003. Bengisekhaya eMangwe ngihlalele njengejaga lisakhulayo. Ngase ngikhonjwa ke intombazana ngiyibone ke esitolo. Hayi yangilayela kibo ke ukuthi ngizobuya kanjani ngizombona. Ngihamba koqala ngambona saphelele egedini saxoxa ezibayeni. Umntwana ngasemuhle Chisa umntalo ngimthanda wamagama. Phela kanjalo sengizovumelana ukuthi ngizabuye ngizolala lapha ekhaya. Ngase ngihamba ke ngisabatha ebusuku ngasuka ke ngikhaya. Hayi manje kuthule kuthe shwi. Ungilala nyanga. Ngahamba ke ngafika khona phana ngoba indlu yakho ngase ngibone ukuthi yipe mina. Ngangena lapha phakathi wavala. Hayi qalisa ukuthi sengithi khululiyani isiqhoko. Wabe sethelekela umuntu ekwazi ivalo. Umsakazi kambe ke khonapho sengivele ngafaka le khasi lami le condom ngagqoka. Semele ukusebenza umsebenzi ukhale. Hey, awuzwa ke. Wathi senjalo ke shaya isivalo ke abantu abangu4 bebengikhangele ngene. Ngathola umunye ke ngalimakhe ohlala eduze msakaza mfuna ukutshela manga ngabondwa. Agiqwa phansi shawu ngesigodo yonke into benginyathela intamo kusemnyameni lapha bengibhula. Ngihlaba umkhosi nje indoda endala ngibongelela abaphuma bonke abantu. Ngachaywa ngalimala ozwayo. Into ekhona ukuthi ke ngaphuma lapho ke ngagcina ngihanjiswa ke ePlumtree Hospital. Lapho ngafika ngakhangelwa khona. Ikakhulu lo wayesithi ke into yami kayiqunywe. Wabamba ke wathatha isencele. Wazama ukuthi ke ayigamule bamkhuza abanye bathi hayi Ndlovu umuntu uyakufa. Ngoba isethethe ke isancele ethi ngcono ke avela ayiqhubekele ipipana yami. Ikusuka lapha ke sengihamba ngisiya ngikhaya bangigijimisela isibhedlela sePlumtree. Ngafika admitwa ke la. Ngakhuluma kubana kwenzakaleni. Kodwa ngase ngilandelwa ngumama mama athi hayi khanselisa icala ngoba ngahlala uyenze njalo abantu bazakubulala. Ikukekela kwami umntwana lona namhlanje kazange ngithinte ngadiscover ukuthi umfana wanext door emfuna nguyahlala emstock wavusa abantu. Ngidabukile Chisa ukuthi ke lo muntu azange enze lutho kodwa ngamtshela mahala. Awu ndoda ogijima lalo vele ikondom lokugqokile kwa abantu bethu njalo nqulu. Awuthintanga ngisho ukuthi test sorry mfowethu kubuhlungu lokho kuzwa. Elise ngawatshaya lokuzwa ngakungcono. Kodwa ke lothi ngutshela ingoma ethi Pansola Jive eka Penal Jen Powers. PJ Powers. Hey Joe asas. Yeah. They come from far and wide to sit Pansola Jive. Come stand here by my side, and you will feel the vibe. Come on,
Pedal of Jet Powers ingoma nje Jive Phansula sitshale indoda yabundwayo kwamagama uJoel Moyo kade sikubhala awukhuluma ukuthi ungabe Joel kodwa siyakubonga kakhulu ngokubhala kwakho mfowethu. Thank you very much. Uyazi ukuthi challenge into ongazayithintanga lokuyithinta ungazayithintanga lokuyithinta ungazange ukuthi vele uthi nawe ngeke ngithole okuncane kodwa ke ayiwa lapho wethu kodwa kusenani awusantshela ukuthi ungaphela la ukuthi umdingi ngoba mnandi singezwe Mavis Chabango uChabango banenge uChabango ke labo sengezwe futhi Chabango basembiza uma shaya lapha Mavis Chabango ngiyakubingelela wena Mavis ke uthi ngiyabonga uhlelo mina ke udaba lwami lwama kanje jisa ngasuka ngavalelisa bonke abantu ekhaya kahle ngabhadalelwa ke imali ngimalayicha ibhadalelwa ke i-boyfriend yami ebesihlala ke eMzansi Africa ubana ke angithwale abuye lami eSouth Africa sasuka ke kuyisonto ke mini ngabo 4 ntambama sachasa safika ke eBeitbridge bafika basehlisela phana ke basiqhumisa ukuthi siyaqhuma ke egangeni bathe benze njalo ke bafika ke lwesihamba la mfana 1 uhamba lathi udriver wangena ngaphakathi satholisa yonke into lezikhwama zethu ngoba imoto yana imele ingene injalo yangena imoto leyana yachapha nasihamba ke egangeni umsakazo sisibe singu3 lawo bhuti abangu4 sesegangeni kona phana sisanda nje uchapha sisibona amalight ngale South Africa kwathi abantu bagijimayo bafika bathathu bongibona hlala phansi okumuntu yabanye uCommission abanye isindebele abanye isivenda into enzakalayo ukuthi bashaya ubhuti labana babalimaza babasearcha babakhipha babagijimisa sathi thina sipholile singakwazi ukuthi basiplanele lutho bagcina bebuya lapha base ngo12 angikwazi ngahudulwa ngababili bengihudulela kwenye side lapha bafike ba dabulela ke bangibhinya bangirepa basuka lapha ba omunye wangena basuka lapha bakulana omunye unkazana babuya omunye lana de kulana unkazana balala lathi for I think almost 2 hours bese repa egangeni benga protectanga bengavikelanga bengazanga lutho ngaba ngokucina kuyekelwa mina ke ngaphuma kwaba sengilesiyezi ngoba ngambona ngathi sengifile ngawokha ngisiya khona le ngahlala lo bhudlwana osicapisayo esendhlabe ethi sorry my sister asambeni sibe lomnyama namhla sijalo ba nenhlanhla bachapha lami igcweleke utshane ekhanda emuva yonke indawo ngapha vele le dot yabo ke ijuluka emlenzeni yami ngafika lapha nasangena emoteni bathi kule mpompo ema-toilet egaragini singene khona zama ugeza sangena sageza saphuma sangena emoteni ngafika ke eSouth Africa khona ngale sesifika ke bathi indoda amayibhadalanga imali yonke ngakho bangirelease ukuthi ke ngikhamba wayibhadala i-deposit bamfonela wathi usaphanda imali uyabuya udriver wangichiya ngasengisala la lo vele wasichaphisayo lo sichaphisayo la wathi angawukela uhambe kodwa sengifuna igwayi uthe njalo ngana ngathi bhuta ungizweli mina mbanje kanje ngabantu wabethatha ke iplastiki engibamba la ngenkani indoda yami yabuya the following day wangithatha inkinga ukuthi ngamkhangela nje umuntu ololaka ukuthi ngimtshele yonke into ngabona lapha kuzafiwa ngasitholela umsakazi sahamba endlini lapha ehlala khona ngageza la wabuya futhi wazothela kimi phezulu
kwaba njalo kwaba kuhlala naye kanjalo sehlalile esikhathi eside into le yangikhathaza ebusuku lemini angitholanga counseling manje kulomunye umuntu othi ngcono ngitshele indoda ngesikhathi angeke ngimtshele usekadumi umuntu olaka olubi sesile sikhathi eside kakhulu so into le yimfa layo cela ngitshele izingoma mama siliadvise into ezingasikho kodwa ke hey ngiyawuzwela futhi dose sabo ukuthi uzakwala but asazi njalo kumele uthole counseling must get counseling into ezawuaffect uziye kufa mama sham asowedwa abaningi abakwenzakala kulo nangu pheni Mama Tale, Utega Joma. Mama Tale, Utega Joma. Mama Tale, Utega Joma. Imagine
Papa Penny ngoma esithi Shakabundu. Shakabundu ho. Yeke uShakabundu sichaleke emlaleli wethu umbukeli wethu uMavis Chabango lesitole sibuhlungu kakhulu Machabango siyabonga kakhulu umuntu wenkosi sibuye zenhlata sibuye ngobuningi bazo sibuye njenganjalo mhlanga kunjani msakazi ke mina ke ngikhulele kakhulu ke eMbembezi lapho engikhule khona kulomkhuba ke into wenziwayo esiXhoseni leli mhlanga kusolami mina ke iseneme musitsha unjabula sobizo lami ibizo yini ungaliqala usitsha mhlanga kwenzekile ke umsakazi ukubana lapha njengabafana ke senza usiko lwethu esiXhoseni eMnkwenkwe wasothiwa ke siyasoka uyasoka phela mawukhula sosiba lijaha athathwa ke esibayeni wabanjiyana manje into enzakalayo ukuthi angazi ukuthi ubaba wasisokayo baba yamqamba igama lakhe ungise kanjani ubaba ungilimaza itip pipi yamphambili kancane wayemina sikeke leso sikhumba kodwa kwaphamanzi wasesika kancane bathi mina wangisiya ngivukelwe kodwa ngingavukelwanga umsakazi so laphana ke into lesingikhathaza sengikhulele into le yenzakala ngomnyaka 2012 so ngibona ngani ke into le kumele ngiyenze conversation ngoba kathesi ke ngamanga kahle loba ubaba kwami angikuzwa kunzima kakhulu njalo ke angeke ngitshengize umuntu ingaphambili yami ngoba kwahlephuka lapho kwaqhuma khona Njabulo mhlanga iklasi chinjalo ke uyacela usizo Njabulo uthi angasuwa yini angikwazi khona baba kodwa mina ngithi nxa uvuma hamba kuye phambili ngicela ngitshele izingoma ezilandelayo Njabulo ke bameza into engayenzakala engakho right bashaba qhuma lepipi bachaya ithipliyana eyeqathe kakhulu mana ngitshela umajalisa wakho dakulala ziyabuka kumnandi Awulala ziyawa majalisa Sikora buhlelo ngisakhumbula ke mafiki wonke lesikhathi siyabonga kakhulu uxhasoleni share the YouTube page share ni like the page follow us kuzobela ama notifications azawukhumbuza ubana singene emoyeni Angizwana tshela abangani bakho sakhumbula Matina
kulala siyawa kumnandi kuyashisa ekhaya kulala siyawa ke bashawa imbodlela eziqandayo abantu phuzayo beshawa konke namadrink ama-coldrink aqandayo ngoba kuyashisa ke eZimbabwe majalisa lapha ngoba kulala siyawa dadewethu so rest in peace besitshela uNjabulo Mhlanga ngokuthi nangu uSiphilisiwe Kanyathi ngiyese simdobhela manje wena ke ubhalile lawo ke sibona ukuthi ke wena uthini ke Siphilisiwe yeah uSiphilisiwe yebo chisa siyabelela kuhlelo ngisakhumbula mina ke la ngingasoze ngilikhohlwe kumhla ka 18 November 2010 lolo lusuku olwaba lubi loba mnandi ngangibuya ngivele ngalala ngikade ibhasi yaqhamene ngekhaya ibhasi ngahlangana lejaga lathi livela ke United Kingdom sikade sonke lehlele eHarare sisiya koBulawayo le jaga mina njengomuntu obelaye ke ijaga lami ngabona ngani lapha kule future ke lo baba wangitshela ukuthi ke uyangithanda ubuye ekhaya ukuzodinga ke umfazi ngoba abafazi be-UK hayi badelela kabezwa njalo ke laba bantu ke abaziphathanga kahle khona le UK hayi lapha that's demeaning our sisters in UK uthi kuthiwa sebengo osifotoza hayi khona man umzimba umuntu yabe wondlekile so nxa ethanda ukuba ngumsipuli umekele ichoice yakhe so hayi wangishela sabuya sadlonke ekhwekhwe lapha saze sezoyihlake koBulawayo ngathaba kakhulu ke ukuthi nazi into le gentleman esendithemba ubana ngangishada uyahamba lami ngeNgilandi hayi salungise ubona siyabona le following day kuyi-Saturday ngihamba ngikhaya emakhandeni ngabuyela ke town sasa ngizangilale ngicabanga ubusuku bonke ngafonela ke uRodi ejaga lami ngalitshela ukuthi hayi ngifuna ukutshona labazali namhla ngisoze ngiphume ngikhaya hlala laphana ke ngaphuma ngazombona wangithatha ke wangisa lapha ebhuke khona sihamba savela salalana ngalolo suku lwesibili sibonene wanikeza imali engange-$50 wathi kumele ngilungise inwele zami yonke into ngathaba ngabamanzi ukuthi engidwele indoda uRodi lwana wazama ungibuza ukuthi indaba sengani sengitshintshile ngoba uyakwazi ukuthi siyisithutha njalo ngama nxa sesibona ijaha elitsha sibone ngani sesibona izulu lomhlaba so uRodi la nxa wayesengithi uyangilala vele ingqondo engekho kuye ngisenzela ubona ke azenzela umathanda phezulu kwama engaqeda lokho kazihambele enhliziyo yami kulelana jaha laseNgilandi engilithanda kwamagama kuthe kunjalo wathatha ke umfana lwana osehambile eNgilandi ngabona sengifonelwa ngumfazi wakhe wadinga inamba kaRodi wazwayitshela isithutha lesiyana sasithetha amafoto wasithatha amafoto sobabili engithatha nginqunu ngiserumini ngingaboni into enthatha amafoto engithatha engikisa sisenze yonke into le small clip sisenza i6 athatha khona lo muntu wase-UK ifoni yakhe umfazi waseyithola konke lokho wathumela ke uRodi sile 2 weeks uRodi indoda ayihambile uRodi wabuya sethwele ama-video lama-picture wangithatha kuhle wathi ngicela ungichazele ukuthi uhamba njani la sayigangile le-Richmond umuntu wangitshaya chisa wangitshaya eqeda lapho wangilala ngenkani enhlabathini wathi kasamfuna wangikhafulela washo wahamba yikho ehlana nami loRodi uRodi wayesaziwa ngikhaya emthanda ubhuti wami bonke lwana umuntu wathi engasakhulumi laye ngoba yena ulomfazi wakhe sexolelane lo mfazi wakhe yimi uSiphilisiwe Nyathi ngafunda nzima ngafunda luhlupho esiwulele esiphansi laso ngicela ke ingoma mama abantu phela ingwedla ngamabala babebe kuyipresent ngibona abanye sisa bahlanza izimota ngiyabona umuntu lemoto enhlabone ngani sesezulini kanti umuntu lona ufuna ukungena lapha ufuna ukukhipha isikhabatha sakho awuthela uchiye futhi so ungahawukeli ukuthi ungabona into osuthatheka nxa lo muntu othandayo hlala laye leke liphomba ngothathekile angazi ukuthi kwathiwa amadoda ezinjana ngindlela abantu sorry omama mele utshintshele ukuthi omama ezinjana unxa ukhomba umuntu ongamaziyo following days ulela so uyukhala ngazukhandiwe futhi uthi awuphamanisi uRodi uthiwa swathatha selomnye umfazi wamphoxa umuntu ekuthanda ngasenanikela ngotshele ke ingoma hayi abafazi laba bathatha esplash uthe uma sekheji yombi splash ethi lufuno ngithole lufuno ya nganiyethola lufuno
Aya, hey, I was. ingoma evela kuphatha ku Dan Chanda ingoma esithi ke
ingoma esithi Lufuno la etshala ke umntana ke yes semaphethe kohlelo laphana ke angazi ke kubiko lapha edorobheni ke uJose becitsha ama light abantu bezesala abangani bakhe labo Joe esinayi lapha ke la sibale vela ku Ndaba Jiri Ndaba Jiri unjani ke Ndaba wathi ngikhumbula ke zima 13 kuDisemba 30 December 2015 afika ke ekhaya khona le ngivela ke eMzansi into ekhona ke msakazi ukuthi bengivakashile ke ekhaya zafika lapha la ke esitolo zakithi ke eMbalibali indawo enhle ngiyakwazi uyethanda iMbalibali ngoba ngangakubona ukukhuma abantu beMbalibali so lapha na sisesitolo sazinathela lamajita koba kuhle sesiqeda lapha ngase ngibona ke omnye ke ujaha ehamba lentombi yakhe lami njengomuntu ovela ke eMzansi ngase siyaphosela ilizwi ngibiza intombi lana ukuthi ke ngicela ukukhuluma laye umfana lona wabe sithi ngikona waye ngimdelela intombi yakhe hayi ngabona ukuthi umfana uyangidelela ke lo ophendulana lami ikusuka lapha na ke ngibamba umfana lona ngentamo ngishaya ke ngihamba ke ngikhaya ngithe ngikhaya ngabona ke ebusuku lapha na sengilandwa ngamapolisa ngabothwa ke msakazi ke umfana aserepotile ukuthi ke mina ngithethisile ngathethisa ke omdala sithi ngithethisa umgabe bembiza umgabe sithi wangikhuza wantshela intezantu bestate lan amaphosa anitshatha anithwala ukuthi kumele ngihambe ke eCholocho ngiye answer ukuthi ngithethiseleni ngingazange ngithethise mina ngangikhamena yena uthi ngathethisa ngathi lina abantu umgabe lokhu amasedila nambambayo chisa ambamba amaphambili bengifitizela bengichisa ngewire besithi bengikwenzelana I don't think kwangama CID lana think kwangama CO ngahlala 2 days ngahanise court court abafika ngagwetshwa 6 months ngento engayenzanga lokuyenza kodwa kwangani ukuthi angichamfana ngamlimaza le medical ayilayo ayingefake yayilungiswa ngama CID ngibuhlungu ngesihlalo sami la namhlanje sozafa ngasikhohla yimi ke uNdaba Jiri le bengandaba ukwenzelana ukuthi umbuluze ufike abantu uhlala wakhe egola ukuthi ke suzibusa Ndaba lapha ekhaya bakungenisa phakathi intwende njengo bathi flat release wakujikele phakathi ngicela ingoma ethi give me my wages ngasemi maseko give me my wages Mr. Foreman sayikhumbula You coming, man, Mr. Foreman.
kanti ke mevela usemi Maseko give me my wages Mr Foreman so kumele sibale yokugcina ke namhlanje evela ku memory uthe ngumamo memory angazi besemba kodwa hope sobizo lakho eligcwele memory uthi ke thisa ke siyathanda ku experimenta into engayisiza ngifikile lapha ke mina ke eNgland sihlala ke lejaha ngoba kithi ngasemaswele ijaha la sekhona le West Africa manje belomkhubo lo ukwenza amase nganisiza isex wayethanda vele umuntu ke ayingalensitha wayevele senza konke lake mufa sithi ana abuye la ngapha so into khona ngemva kolokho ethandele ukukhona ngisazi la ngamtshela I'm not feeling too well and akawona nhlanga wathi I know I'm not gonna do it sithi kodwa ngizake mina umuntu uzangi nambitha khona ngale ka lokuthi ayikulika ngabona wanginambitha khona ngale manje into enzakalayo ke wenza lokhana okuzwisa ubuhlungu so plus ngangaphilanga kwasosenzakala ukuthi ngiphunyukwe ngase ngingcolisa umbheda ngoba sisamza sibuhlungu ngagcina ke ngikhodela empetheni lemori ngase ngithela angenzanga bomu wagijima etoilet wahlanza waphuma wavalelisa up to today umuntu ngangibona ithi zodwa blocker lokublocker into leke ngatshela ke umngane wami wathi toko vele wenzelana into ezinjani isisamza sibuhlungu umuntu enkosi nxa ngangimthethe istop engafuni kodwa yilokho ngimunya mthokotsho ngapha wagcina ke sengiphunyukiwe ngixolisa ubhalela idoti yami imemory moyo le ize kodwa umBenjamin athi ngaqamba isibongo sakhe angazi ukuthi ungaphi ngoba akasangikhulumisi I tried to phone his friend yakhe wathi I'm Satan wathi ya Satan evil bastard awantu umuntu uplay isisu wona mathanda umkhotha uthi ushukhothile futhi sophinda ngibonakala kumele ufesela lakho nokhona ngale ungenza lezi zinto eziphuma ngale zizokubomba ungakhali ngomuntu ngoba ngozenzeleyo angithi ngothanda khona ngale ukanti waphiwa into lana oyiphiwa uthi uyisebenze wena ufuna ukwenza ezinye izinto ezingayisizo ngicela bakithi Dodo siyabonga siyabonga lonke le-CNC kama ngezethisa sibanda ke so kumele sivale ke lolu hlelo uhlelo ngisakhumbula bhala incazini sibuye ngobuningi bazo haya uthi ngifake ku Solomon Schools and leyo you don't love me anymore bye bye Last night I tried to dial your number, but all in vain. Here I had to wait in vain, baby. Here I had to wait in vain, and I had to wait in vain. Last night I tried to dial your number, but all in vain, but all in vain. There reminds every day you don't love me anymore. Yeah, you don't love me anymore. There is no need to say that, to say you are sorry. Yeah, yeah. And there is no need to feel you are ashamed if I'm not the one you love. So don't feel you are to blame. Don't feel you're to blame. And I know you are doing all these things just to make me cry, just to make me cry, baby. Yeah, to make me cry. Please don't cry, my baby. Just to make me cry. Please don't cry, my darling. Please don't cry, my baby. Please don't cry, my darling.
is no need to say, there is no need to say you are sorry. If I'm not the one you love, you don't feel you are to blame. Don't feel you are to blame. Don't feel you are to blame. And I know that you don't love me. You don't love me anymore. You don't love me anymore, baby. And there is no need to say that you are sorry. Yeah. Oh please, I'm sorry. Oh please, don't cry. I didn't mean to hurt you. Oh please, I love you. Oh please, oh please, oh please.